lalinamandla izwi lenkosi lalinamandla lamadoda ayelalela izwi lenkosi uthi inkosi ithini abambo oDaniel amadoda ayiwaphonisa emlilweni kodwa ilangabi liqala ngokushisa lamadoda abambo Daniel haleluya amen uyabona manje ukusebenza kwenkosi uyabona inkosi esihamba nayo uthi njani uyabona inkosi futhi nawe esihamba nayo uthi njani iqala ngokubulala izitha zakho ekubeni izitha zakho kuthiwa zibulale wena kuqale kube izitha zakho haleluya amen inkosi esihamba nayo yasilwela inkosi esihamba nayo inamandla inkosi esihamba nayo ayifuni ngathi lapho sifike kuyo lapho simkhonza ngeqiniso lapho sibethemba haleluya inkosi esihamba nayo iyasilwela kuzo zonke izimpi haleluya qhubeka bamnyathi yaphendula yathi khangelani ngibona amadoda amane ekhululekile ehamba phakathi komlilo njalo kakukho okonakalayo kuwo njalo isimo sesine sifanana lendodana yabonkulunkulu lapho uNebukadnezar haleluya kuthiwa lapho sephonisiwe amadoda esithandweni somlilo cabanga lesithando somlilo phasiphinda ngasikhombisa lapho sephonisiwe amadoda esithandweni somlilo ewela phakathi uNebukadnezar kuthiwa uyabuza khona into ayibonayo emlilweni khona umbonayo emlilweni uNebukadnezar bayibuka isithandweni somlilo kulamadoda aphonswe phakathi khona into ayibonayo uyabuza ukuthi kanti siphothanga abantu abathathu na isithandweni somlilo baliqinisile Nkosi khona ngimbonayo tobona indoda enjani amnyathi njalo kakukho ukonakala kuwo njalo isimo sesine sifanana lendodana yabonkulunkulu haleluya wayewazi wonke lamadoda aphonse phakathi ewazi waqonda izithombe zabo kodwa khona isithombe sowesine asibonayo emlilweni haleluya khona isithombe sowesine asibonayo uhamba nabo uhambe phakathi emlilweni khona isithombe bakunyathi asibonayo uNebukadnezar emlilweni owesine uhamba nalamadoda ngokucabanga kwakho uNebukadnezar nangokufisa kwakhe wayefisa ukuthi mangabe bephonswa namadoda emlilweni ngoba bethe uphindaphindwe ngasikhombisa ngokukhala umlilo ofisa wayefisa ngoba bengakhothanga isithombeni bengawuyenzi umthetho wami bashe banqono baphela ngoba lamadoda ayesengumfaka kwabanye abantu bakhothana esithombeni lamadoda ayesiyofundisa abanye abantu abakhothana esithombeni into engayisiyo funa uNebukadnezar haleluya amen lamadoda ayeseyinto embi kuNebukadnezar kodwa wayekhohlwe emuva ukuthi uDaniel wayemtshela iphupho aliphuphile wamtshela lencazelo yephupho wamtshela konke lokho kwakusenzeka manje Daniel wayemtshela khona kodwa uNebukadnezar uyasicabanga konke lokho wathatha amadoda